ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯗ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9:50 ꯇꯥꯕꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁꯑꯣꯡꯕꯨꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯎꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯈꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯥꯛꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯦꯝ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯗꯦ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯪꯒꯣꯜꯖꯥꯎ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯩ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯦꯝ ꯌꯥꯏꯆꯦꯟꯕ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯀꯤꯔꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯀꯧꯏ꯫ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯅꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ कांग्रेस सरकार मतमदा तोंदोन सना अमदी बेंगोली हाई स्कूल की लम लुपा अमदी योनखिबा बीजेपी सरकार न तुमिना लैथोकफम थोकते हौमी इम्फाल की उरीपोक्ता लैबा तोंदोन सना स्कूल अमदी बाबूपारादा लैरिबा बेंगोली स्कूल की लम असी कांग्रेस सरकार की मतमदा शुभनतगी लुपा अमदा योनथोखिबा असी बीजेपी सरकार न थिगतफम थोई। मसिगिदमक्ता हाई लेवल कमिटी अम सेमदुना थिगतकदबनी हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमी की जनरल सेक्रेटरी ना ngasi प्रेस ता थोरकपा चेरोल अमना हाइरी। चेरोल असिना हाइरिबदी तोंदोन सना हाई स्कूल अमदी बेंगोली हाई स्कूल असी सरकार की स्कूल अमा ओइना मपुंग फाना मतम सांगना लैरमदुना इरमदम मसिदा मतिक चामा महिरोय क्या पुथोक्तुना लाखिबा स्कूल सिंगनी। अदुबु सरकार की स्कूल सिंग असिबु मुथलगा प्राइवेट स्कूल अमदा ओनखिबा मरमना मतम अदुगी कांग्रेस सरकार अदुगी मिनिस्टर खरदी अचौबा सेनफम खरा सेंजा थुमजा तौरमलोय हाइनिंगाय लेते। कांग्रेस न लम असी योनबा मतमदा स्कूल असिदा मतिक चाबा अंगांसिंग स्कूल कारिबा मतमदनी हाइरी। सेरोल असिना हाई ख्वाइदगी थमोय सोकनिंगाय ओइरिबदी उरीपोक तोंदोन सना हाई स्कूल दगी प्राइवेट स्कूल दा थादुना मही तंबा ngамदबा लाइरबा अंगांग कया अमा मही तमलिबनी। मसिदा नतन लमदम मसिगी सानरोय क्यागी अमा तंगाइरबा सानबुंग अमसु ओइरमलिबनी। स्कूल असिदा मही तमजरमबा अंगांसिंग अदुबु कांग्रेस सरकारना किलोमीटर 3 लापा मफमदा स्कूल अमा लिंखलगा स्कूल अदुदा लाइरिक तमनबा सिनखी। पिकलिबा अंगांसिंग अदु किलोमीटर 3 लापना स्कूल तमनबा सिनबा हाइबसी लाइरिक तमबा तुउ हाइना सिनबगुंबनी। लाइरिक तंब फंगद्रबा महिरोइसिंग अदुगी मपुंसी मांगखिबगी दायिता मतमदुगी सरकारना पुफम थोई। पिकलिबा अंगांसिंग अदुगी ममा मपासिंग अदुना मतमदुगी कांग्रेस गवर्नमेंटना मखोइगी वाकत ताबिदबदगी रामकृष्ण मिशन की ऑफिस बेंगोली हाई स्कूल दा चतुना कयारक हाइजखिबनी। अदुबु मिशन स्कूल की कांगबुसिंगना ताबिबगी महुत्ता करेमनबगी मिनोक नतना करिसु कानबा फंगहनखिदे। सेरोल सिनारोइबदा हारिबदी सरकार की स्कूल मुथत पिगनु सरकार की स्कूल मुथलगा रामकृष्ण मिशन प्राइवेट स्कूल अमदा योनथोकनु हाइदुना वाकत मिफम कया तौखी। मिफम कया पांथोखी प्राइम मिनिस्टर द फाउबा वाकत चेपीखी। मसिदगी हेंदोक्तुना मणिपुर बन अनिरक तौखी। अदुबो कांग्रेस सरकार अदुना मानादा हापखिदे। मरम अदुना बीजेपी गवर्नमेंट असिना सरकार की स्कूल अनी असिबु अमुक हन्ना हिंगत हनबियु। सानरोय सिंबु कनबियु अमदी लाइरबा लाइरिक तंबा फंगजद्रबा अंगांग सिंबु मही तंबा फंगनबियु लोइनना गवर्नमेंट स्कूल योनथोखिबा मी सिंबु चैराकपियु हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमीना हाइरी। अदुगा तोप पाव अमना मोइरांगदा कोविड-19 की अकीबा लैरिंगैदा ngasiदगी मोइरांग कैथेल हांगबा हौबदा पेनेद्रे। मोइरांगी लेकाई खुदिंग द पॉजिटिव ओइबा मियोई की मसिंग हेंगेलकपदगी लोकल कोविड-19 कमिटी LCC ना लाइसेट असिदगी ngaktoknaba achoubu thौदांग लौदुना मोइरांग कैथेल की मनुंग अमदे अकोइबदा लैरिबा दुकान सिंग मतम खरा थोंग लोंदुना मियाम पुलहनदबगी खोंजंग चंगसिनखिबा अदु ngasiदगी हौना मोइरांग केंद्र की MLA P शरतना achoubu थौदांग लौदुना दुकान सिंग थोंग हांगनदुना mahusagum फंबा हौनख्रे हाइना ऑल मोइरांग कोविड-19 कमिटी की मचिल चटपा अमना फोंदोरकली। महाकना हाई हौजिक फाउद मोइरांग द मियोय कुनरोम की मथकता कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकलिबा मियोय लेरकलिबा सिगी दमकता येंगलगा ऑल मोइरांग कोविड-19 कमिटी की वॉलंटियर सिंगना मोइरांग कैथेल सिंग थिंगदुना सेक्शन थौरांगी थबक लौखलगलिबा अदु ngasiदगी दुकान थोंग हांगनदुना लाइसेट असि मनिंग तमना संदोकनबगी लंबी अमा फाटपुगुम तौरिबा सिना कमिटी असिना लौरकलिबा थबक पुनमक अरेमबा ओइना ताहल्ले। मदुना मोइरांग द कोविड लाइसेट तगी ngaktoknaba honabada कमिटी असिगा सरकार की अथॉरिटी अमतगा खुसमनदुना थबक तौररोय। कमिटी असिना लौफम थोकपा थौदांगदी मखा ताना सब चाना लौखिगनी हाइरी। मोइरांग द कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग हेंगलकपा साथिरबा फिबम असिदा कमिटी असिना दिवाली अमदी चाकूबगी मी याम तिनगदबा अदु येंगलगा ऑब्जर्वेशन पेरियड फाउबा दुकान सिंग थोंग हांगनदना सेक्शन थौरांगी थबक लौखनबा मेडिकल डिपार्टमेंट हाइरकपदगी फोकस लॉकडाउन तौदुना दुकान सिंग थोंग थिंगबगी थबक चथखिबनी। अदुबो हौजिकती राजनीति की इथिल मानबा मोंगदा दुकान थोंग थिंगबा यारोय खुदकता हांगदोकदबनी हाइबसी कमिटीना कंडेम तौई। मियांगी खल्लगा कोविड-19 लांथेंगनरिबा कमिटीबु निंगहन्नबा अमा चाउना पोखल्ले हाइबा वाफमसु फोंदोरकले। अदुगा अतोप पाव अमना
terrorist mari khut thoknabada leikidre ngasi ayuk Jammu and Kashmir da security kangbu ga terrorist ki kangbu amaga nongmai kapnabagi thodokta terrorist mari leikidre nongmai kapnabagi thodosi Jammu and Kashmir National Highway gi Bantol Plaza Garota ngasi ayuk thokibani terrorist aduna pokhai hannabagi machak kaya marom yawba tata truck amada tungduna Toll Plaza mapada khamnaba honabaga loinana mafam aduda leiba security singda nongmai kapsinduna attack torki Maduda security kangbuna handuna nongmai kapada terrorist mari adu leikidawani security force ki maike degidi asopan amata yaukide terrorist singaduna tonglakpa gari adu yengsinba matamda pokhai hanana ba machak amasung bomb na singba kaya yaurumki aduga topa pawamana Nababol keno Sangit Natak Academy gi member oina khalakle Manipur gi maming leiraba matam isai gi saisakpa ama oiriba Imphal gi Thangmaiban Laurungpure leikai da leiriba Samurai Latpam Nabachandra Sharma alias Nababol keno bu Sangit Natak Academy New Delhi gi Constitution of the General Council gi member oina khalakle Hiramasi gi matangda Sangit Natak Academy New Delhi gi secretary oiriba Gita Swami Chowdhury na ngarang official oiba cherol ama thokre Bharat Sarkar ki Ministry of Culture gi makhada run tawriba State Sangit Natak Academy gi General Council gi member oina Nababol keno bu khalakpa si Bharat ki awang nongpok state singi oina di atangba mani hairi aduga topa pawamana Sumang Lila gi saknairaba comedian Kunjaras alias Gauro saba leikidre Lamdamasi gi Sumang Lila gi saknairaba comedian Laisam Kunjaras miyamna Gauro saba hairga khangnaba asi masagi mayum sangangai sekonda ngasi leikidre masagi jahi maudra tere chukre leikidraba Kunjaras sok lising amaga chamapan kulhumdoi da poki kumja lising amaga chamapan nipumathoi dagi sok lising ani ga taret phawba tongan ba lila kaya da saru yaduna miyam gi thogol tawramki mahakna sanakhiba lila khara pallabada BM mapa lamboiba sanagi kairak sakma naba marup wakching gi gulab na singba kayani Lilaroi asi Manipur State Academy na piba Academy Award Manipur State Sumang Lila Council na piba Pidonu Award amadi Iboy Yaima Award na singba kaya phangkre loina na Manipur State Kala Academy na sinba Sumang Lila sangdamna bada Best Actor amadi Best Director gi mana su phangkre Lilaroi asina leikidaba na Manipur State Sumang Lila Council na awa phongdokli haina council gi secretary Y Nil Chandra Singha gi serol da hairi aduga topa pawmana COVID India da lantheng si mai pak na sangsili laichat asidigi phibam phagalak pachada maudraw humdoi dasmik mangani pan yore India da COVID-19 laichat asigi chatna kanglon punamak ngak na miyam na mai pak na sangsili laichat asidigi phibam phagalak pagi chang chada maudraw humdoi dasmik mangani pan yore haina Ministry of Health and Family Welfare na phongdokre Haukiba pungun mari sida India da mioi lising kunthani pan ga chatuk tarani pan COVID-19 positive oiduna matamasigi manungda mioi chamri ga humdra mari leikidre Hojik India da laichat asina naba amasung sibagi chang hainingai leitana hantharakle laichat asina sibagi chang chada ama dasmik mari taret khaktamak oiri COVID-19 gi apunba confirm case lakh marphuma pan ga lising humpu ga sukna maudrani pan yaukiba ga loina na leikhidraba apunba masing lakh amaga lising kunthama thoi ga chatruk kunthama pan sukre adubo laichat asidagi mioi lising marphu humdoi ga chatruk sukna ani gi phibam phagalaktuna tongan ba COVID care unit singdagi discharge tawkre active case masing lakh mari ga lising ni phumari ga chanipan yankhai taret oi hari basigi manungda mioi lising ni pan ga samapan ni phumari gi phibam luri Laibak sida laichat asina hek sandorokpadagi mioi crore tarani thoiga lakh marphu manga ga sukna lising ni pan ga shahum marphu mapan COVID-19 test tawkre haina su Indian Council for Medical Research ICMR na phongdokre Amaromda Manipur to so haukiba pungkun mari sida khwaidagi nauna mioi chamaga tara COVID-19 positive oikibaga loina na apunba masing lising kuni thoiga chahum tarani pan yaukre hairibasigi manungda general population dagi mioi lising tara mapan ga chamri sukna ama amasung Central Security Personnel dagi lising ani ga chamapan tara treni Loina na matamasi manungda mioi taruk leikidaduna apunba masing chani ga kunthama thoi sukre aduga matamsigi manungda mioi chamaga maudra mari gi phibam phagalaktuna tongan ba COVID care center singdagi discharge tawkibaga loina na apunba masing lising tara mapan ga chani yankhai mapan sukre masigi manungda general population dagi lising tara taruk ka chamga yankhai taruk amasung Central Security Personnel dagi lising ani ga chatret sungna ahumni hojik state asida laichat asigi active case apunba masing lising ani ga chanipan kunipan oiri masigi manungda general population dagi lising ani ga chatuk tarani pan amasung Central Security Personnel dagi chani ga tarani laichat asidagi phibam phagalakpagi changchada marphu taruk dasmik ani mapan yaure haina Manipur Sarkar gi COVID-19 command control room gi spokesperson na thokiba serol amada phongdorli aroibada Paubilai News reader gi video yengbiri bo khuding mapu thagachari